Hello friends, welcome back to another video. Then tonight say the Meta AI WhatsApp ma new update hin. Mizo se update ton chi lo lai mai then kia hung chi ja chun ke hon sunga dinga kia hung chi ma sapian hi ja chun video ke hin se mi. Chi EP phachu mam iten iti bol dham koi dinga phachu mam kun itabang bang thil hol the ham tho hin se di hin je chon pula kona zone ke ne hin ngai pe na channel a tha ne lu se tan like share subscribe bol pe di no.Ente ki pan masang kamin chula bunga hin ki pan ka video bla kona zone ke nehin ngai pe nehin represent ki pathu ken se na channel a thane lu se tan like share subscribe bol pe di no ente ve direct panatin ama se pena hoya che diu ham tila whatsapp ma che diu hena tan cha hi ep ham tel meta ai hi i cha whatsapp ma new update pan ep phatchom na hin bol ham tila phatchom na chu thil tam ta men adesana apachom pen ding ki tel le khasim lai ho dinga phatchom pen hena cha example a question answer guide no nakila the hin hi lo la guide nanei zolo na ki zolo la whatsapp nani ya le alo na paten phone smartphone cho ya no uten smartphone cho ya la ma ho phone a ko na chun question na ki hol the na ama ho a ko na ga ki hol na long term process ga ki tiang la google a hu search na la thil tam ta min la di pen ki ji lo chi zo wa chu ai hin sim ki na google a hu ai chat gpt ki tian cha hu chu hu aphana phana mandinga aphana phan cha ho iga man ten le chun email ho angai chakit ji in ten le chu hu pro ki tian pro pa ho ki cho tho ngai hena tu apa he pro hilowa im cha hilo ai ma chu direct free ta na man the na chi new update hen chi mandinga phata hen hoya chi du ham tila live a kan piden cha he screen a kan piden ama sa pena hi whatsapp ma chi du na mi zo sia hung lo lai hen kon khana bo hung la ke ho na phone group lang ka join hi ma ke abo hung na la na cha hi viela chun akoma noi langa hin chat new chat ga hol na dinga he plus jen plus chung le a new color izat ham khat ki pe alum khat ma hin na chi cha hin chi mi a le ipi tam ta ai meta ai ki ti hin chai question te na do the na adesana icha ten question homework hin pi ham teacher on homework hin pi icha ten hello en la lekha ki sim theilo ai wa chu ep lo diu ham tila chai a question chu chai I type pi wa le answer chu la ga hol do pi ding the na en hiat lo ga hol do pi ding the tele phone joy the class 10 chunglang hi a phone joy ni a hiong le na college kai na question ho chun direct nga cha ko na hin na type the na type ma le answer chu ma hon hin pi de cha hi khat phat na jong chu answer I ta banga sound de yam 14 words 15 10 words 20 30 40 50 60 100 600 1000 words na question answer na te yon na hol the na example a chu iti bol ham la question naga type chu na type chai ten la alas pe na ho 10 words la 10 words na shooting elo la 20 la 20 words na su na sen na bol ala ma hon kitu chana 20 hi la 20 words kitu chana chu nahin type yo nahin sen diu na ten cha ko na chu nang na ki copy an notebook ham khana na ki copy a na bol the na sim the na chi mandinga phata hin chat gpt dang min ten hi jong la thi whatsapp ma tu lai mi khang tha ho phone choi keu se hi win na whatsapp mang keu se hi win whatsapp ma khona direct bai ta question answer ga hol do the na a hi ti hi ja chu ka hin het sa hin ka ki pan pula kona zone ke nen ngai pe nen represent ki pa thu ken se